Yubono ni gono inabo ensemo eteneto bochenume ya kaunti ya Kisii beso kirina gukwanira igoro gari yatogekanete na kobe kubyara chinsemo chia Keroka yabwate amaliago chibox chimisano amo ne 30 kolengana nensemo eteneto bochenume ya kaunti ya Kisii nigo baterubuna malioga yotarenge ya serikali ya kaunti kunene garenga maliogo yomonto monyene osomonto nyene oyure koira konia ase enyo eduka ya yokonia maliogo nigo chinga kichumu waziri oteneta mangano ya bochenume ya kaunti ya Kisii leo gega ate bire buna serikali ya kaunti ya Kisii nebwetyomero belyo asogutumeka kwa maliogo asenchera ebwenreto mulikedo Josefatia misi norobotirwa senchera ijoboime Ewizara yobochenu ime kaunti ya Kisii bono nigo atukuteira ale chinkuma buna egali yenyarete koba ikobwatwa n'abanyanyimba y'imugeti amaliogo asigata seni ya Keroka nigo y'imugeti amaliogo ayali ya serikali. Well, our officers while on normal traffic check intercepted this vehicle, and after inquiring from the driver, he could not give full account of what he was carrying because he never had any invoice, which drew suspicion, and it was brought at our station, whereby we consulted the Kenya Pharmacy and Poisons Board and the Ministry of Health from Kisii County. Na kirusi ngocha Keroka Police Station ngocha korra maliogo abasigari babwata isengenche gari yarenge nebwata maliogo amange chikato ni 530 njabwata lisa karaliko eresa sobo garenga maliogo kiare ngororo takiagara babwate gari lakini gontorate banga maliogo yagaibire amaliogo yo korengana na twanyarigiri kurusiko gachi box yechi igara maliogo yo monyene akogora agore tukuru Nairobi agochikoni bosongo aseke mestikiaye Kolengana Valentine Mokaya uyiro muteneni bw'ekyombe kerigia Drugs and Poisons Board nigatabire amalioga yo nigo ali company bene na bwige company yo ninyalete ko bagekwelikia amone kyombe kyo. Dawa ni zenye zimenuliwa kwa makampuni tofauti, inapelekwa kwa kampuni moja pale Kisii kwa kufanya biashara ya madawa. Hiyo kampuni yenyewe imesajiliwa na Pharmacy and Poisons Board, iko na leseni ya kufanya biashara ya madawa na wako na branches all over the country, so it's not an illegal company. Ni kampuni ambayo imesajiliwa na hizo madawa zilikuwa zinapelekwa kule. Tumefanya verification kidogo ya huku nje na bado tutaenda kufanya verification, complete verification of the vehicle ya kuangalia kwamba hizo dawa zote ambazo ziko huko ndani kweli ni za binafsi ama ni za kuna zingine sio za binafsi. Kolengana n'umuwaziri w'obochenume kaunti ya Kisii leo gega nigatebire amalioga yo anyalete ko bagwikiwa ase company yeme mu cyobosongo nabo igo kwenekirwa bunane ye company yo lea bwari boigo nigababuririe abatenere be company kya maliogo banyala ko maiso kinga kibakora obosombi wa malioga bokuru chinsemo boigo kwenekya ngachindagera ziranyara ko bakikoburokanirwa na malioga yo kinga kicho bosombi. Atebire twarorire malioga yatarenga aserikali nande gento kiagere kenene yagera twarento bokagera okonge goikatogete bikiagere gabunjarorekana inkeri bunekero yabarigererigwa mbabwate ene invoice babwate delivery yoka lakini rende nande ntoliko bisagotateba ng'ano babwata malioga aya mbabugorera nitene oni endagira rode yetari buya ngobotenerwe kaunti ya Kisii anene wizara y'obochenu nere maiso kwenekia buna maliogo anyare ko bagagutumeka ase enchira egwenerete abantu baito ntore na maiso ntorigerereti nagabano ito buna mwegure chibo bisagoteba na bale nare na no korigererio ogotambe ekiagera nabarendereta maliogo natete korana mwanyorira maliogo atari korema nande ngakiende omone noito omugambi Kisii County governor yaito simbarati gatagete bintu bikorekane asekene iri abaruri baito bonsi banyora maliogo ona intu tubigeta maiso burungi tumurigete kabisa torenga maliogo ndansi nona yakuru Nairobi nyakara ya serikali na atakeri kasinye gitari chite iri abantu baito banyara okonyana. Kuripoti gata seni Ndizi TV kure kaunti ya Kisii literana